Без вида мы все сделали. Эй, шмот, jump. Рафтинг. Ребят, внимание, с двух сторон. Подходим. С двух сторон. Здесь, ребят, чуть-чуть вправо, влево. И подходим. Здесь начинаем чуть 2-3 раза толкнуть. Да, один раз. Пошли. Чаще. И начинаем. Еще. Да, и выбежать. Несколько раз, да. Хорош. Выбежать. Давай, сюда! Гашу! Повыше. Открывай! Сохраняй. Ниже сама! Поджали! Спокойно, Джек, сохраняй! Один! Поджали, класс первому, да, Дава, ближе к кассу. Ближе, Фака! Один. Ширина, вот. Спокойно, под контроль, а. Джейка, ближе, 8-й. Хорош, бой. Федя, подсказ, бой. Дава, 21-й, Дава. Хорош, Дава. Дальше, лицо, Джейка, правее. Джейкоб, да. Корпус давно. Вот. Вот! Алиш! Спокойно, не надо торопиться, вперед. Спокойно. Фака! Один. Хорошая передача была до этого. Хорош,
Давай, давай, давай. Выше, выше! Давай, спина! Никита, голос! Good job, continue. Спокойно. Go, Рамин, you. Бока! Рами. ва саҳрои такрорам года ки бозигарони сай хуҷанд ба даф расонида таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна имконият барои онҳо пайдо гардед ва як зарбаи мустаҳкам ҳатто дарвозабони дастаи барқчӣ низ натавонист ин имкониятро баргардонад. туп дар иҷрои бозигарони дастаи хуҷанд ва инҷо боз як қоидавайронкунӣ ё ба истлоҳ офсайд ба қайд гирифта мешавад. довар низ ин ҳолатро ба хубӣ мушоҳида кард ва вазъияти стандартӣ ба нафъи бозигарони дастаи барқчӣ аст. бозигарони дастаи хуҷанд айни ҳол тӯбро идора карда истоданд. биёед идомаи ҳамин ҳуҷумро метавонем таваҷҷӯҳ кунем. тӯб дар идораи капитани даста Даврон Эргашев буд ва дигар бора ба бозигари хатти дифоъ ба Камол Муҳаммад баргардонда мешавад. дар оғози рақобат бозигарони дастаи хуҷанд бубинед ки зуд ба ҳуҷум фирор менамоянд. биёед як ҳуҷуми навбатии онҳоро мутаваҷҷеҳ мешавем ва ин ҳамларо низ онҳо идома дода натавонистанд. аз оғоз аслан бозигарони дастаи хуҷанд рақобатро хеле хуб оғоз карданд ва маҳз ҳамон фаъолии онҳо буд ки тавонистанд дар оғози рақобат ҳанӯз дар саршавии бозӣ ҳисобро боз намоянд. маълум мешавад ки барои баргузор кардани ин рақобат Александр Кристенин шогирдони худро ба таври ҷиддӣ омода кардааст ва ҳамин омодагии онҳо буд ки дар оғоз мо аз ҷониби уқобони шаҳри хуҷанд як голи зеборо дидем. акнун имконият барои бозигарони дастаи барқчӣ пайдо мешавад ва ҳисоб баробар гардед, аммо на хурсандии бозигарони дастаи барқчӣ дер давом накард. инҷо ишора мешавад ки ҳангоми қабули пас дуби Рамин дар ҳолати офсайд қарор доштааст ва маҳз голи ҳамин бозингарро ба инобат нагирифтанд. дар кӯшиши аввал тавонист дарвозабони дастаи хуҷанд Никита Жемо зарбаро баргардонад. санаи такрори ҳамин ҳолатро низ метавонем таваҷҷӯҳ кунем. бубинед ки бозигари рақами 21 дастаи барқчӣ аз дифоъгари дастаи хуҷанд пештар қарор доштааст ва маҳз ҳамин чиз боис бар он шуд ки довари рақобат ин ҳолатро ҳамчун офсайд ба қайд бигирад. тӯбро аз афт бозигарони дастаи хуҷанд дигар бора ба бозӣ ворид карданд. инҷо якдигар нофаҳмӣ миёни онҳо ба амал омад ва бозам авт аст, вале ин маротиб бозигарони дастаи барқчӣ бояд тӯбро ба бозӣ ворид намоянд. ирсол ҳам ба канори дигари майдон аз ҷониби Қамариддин Ғаффорзода анҷом дода шуд. бояд бубинед ки дигар бора тӯб ба идораи бозигарони дастаи хуҷанд мегузарад. бо эҳтимоли зиёд дар идомаи рақобат бозигарони дастаи хуҷанд ҳамчун дастаи рақами 1 бозӣ мекунанд ва мизмонони наминалӣ бошад дар ин рақобат бештари вақт аз аксулҳуҷумҳо кор хоҳанд гирифт. дӯстони азиз, биёед дар аввал шуморо бо ҳайати дастаҳо ошно намоем. аввал як ҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи хуҷандро таваҷҷӯҳ мекунем. Далел Шарипов бо тӯб ҳаракат карда истодааст. аз канори чапи майдон имконияти идома додани ҳуҷум ҳаст. партов ба дохили ҷаримагоҳ. ҳоло бибинед ки дар дохили ҷаримагоҳ ҳамлаварони дастаи хуҷанд касе нест ки тӯбро соҳиб шавад ва ба ин тартиб ҳуҷум қатъ мешавад. як имконияти дигар барои хуҷандиҳо ва ин маротиб нез Далер Шарипов дар дохили ҷаримагоҳ
نتوانست هجوم را تا با نقطه نهایی برده رساند. خب دوستان عزیز بیاید شما رو با هیئت دسته آشنا نماییم. یادآور میشیم که در این رقابت دسته برقچی همچون میزبانی نامینالی بازی کرده شده است، از سبب که این رقابت در ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه صورت گرفته شده است و برقچی همکنون به حیث میزبانی نامینالی بازی کرده شده است. در زبان اونها رقم 27 کوای گوتسن است. اونهایی که در دفاع نرنمایی میکنند رقم 24 مهربان غفارزاده، رقم 6 محمد کمال، رقم 44 دیلوار جمشیدزاده و رقم 13 ژایروس اونانا میباشد. اونهایی که در خط نیم حمایه بازی میکنند رقم 14 موسی قهوروف، رقم 4 قمرالدین غفارزاده و رقم 8 جاویدان خوشوقت میباشند. اینچنین یک نفر دیگر را نیز امروز سرمربی دسته الفبک براموف در خط نیم محافظه جایگیر کرده است که آن رقم 9 مهران مدامینوف به حساب میرود. بازیگران خط حمله رقم 10 یکی از بهترین نشان زنان این موسم عزیزبک دلیف است و در کنار همراه او بازیگر رقم 21 دوبیر امین هنرنمایی میکند و یک هجوم دیگر اینجا میتوانست برای بازیگران دسته برقچی تشکیل شود. ولی چگونه که مشاهده می شود توپ راست با سمت دستان نیکیتا ژیم حرکت کرد و در زبان دسته خوجند به یگان مشکل توانست این حالت را برطرف کند. یک عکس الهجوم دیگر از جانب بازیگران دسته خوجند تشکیل می شود. دلیر شریفوف با توپ و پس با قفو با فردوس عبدالسلیموف. توپ هم از میدان بیرون گردید. جوی اشاره می شود که توپ از بازیگر دسته برقچی از میدان بیرون شده است. یک ضربه از بیرون جریمه‌گاه از جانب علیشیر شکوروف انجام داده شد. ضربه نه آنقدر سخت و مستحکم بود و از این خاطر کوای گوتسن آن را به یگان مشکلی برگردانید. چگونه که در بالا قید کردیم سرمربی دسته برقچی الفبک براموف به حساب می‌رود و امروز شاگردان خود را با طرح جایگیری 4-2 به رقابت وارد کرده است. البته در حالت ضروری، در حالتی که باید با این طرح جایگیری بازیگران تغییرات وارد کرده شود، طرح جایگیری بازیگران عوض هم خواهد شد. در ادامه ما این چیز را اگر مشاهده کردیم البته به شما نیز خبر خواهیم داد. اکنون با معرفی هیئت اولیه دسته خوجند میرویم. چگونه که در بالا قید کردیم در زبان اونها رقم 1 نیکیتا ژیم است. اونهایی که در خط دفاع هنرنمایی میکنند رقم 2 فخرالدین اختموف است، رقم 5 فردوس عبدالسلیموف، رقم 6 دوران جان ارگاشوف کاپیتان دسته است و بازیگر رقم 91 اصیلجان بگیم قلوف. با حساب میرود خیلی خوب هنرنمایی کرد بازیگر دسته برقچی. یک ارسال دیگر با کنار چپ خط حمله توجه میکنه. با ادامه هجوم برقچی یک ضربه مستحکم دیگر نیست اینجا از جانب کاپیتان دسته عزیزبک دلیف بود، ولی با سرگذاری این حالت رو برطرف کردند و همین فرصت باعث بران نشود که بازیگران دسته خوجند با عکس الهجوم نیز فرار نمایند. ولی جهانگیر ارگاشوف این هجوم رو ادامه دادن نتوانست. بازم جهانگیر ارگاشوف در داخل جریمه‌گاه با توپ قرار داشت، حتی از پای نیز افتید، ولی دوباره اشاره میکند که یگان خیلی قاعده ویرانکننده نیست و باید بازی دسته ادامه داده شود. پس دلیف با قفو با خط حمله همون توپ در اداره بازیگران دسته برقچی است. ژایروس اونانا پس با مرکز محمد کمال و این ترتیب بازیگران دسته برقچی فایز اداره کننده توپ را نسبت به خود ادامه میدهند و امور خود را از این جهت نیز خوبتر مینمایند. در خط نیم حمایه دسته خوجند در این رقابت باید قید کرد که 4 نفر به بازی وارد شده است. باید اول اینجا با هجوم دسته برقچی نیست توجه نمایم. خیلی بازی عالی کرد مهران مدامینوف و چگونه که شما نیز مشاهده کرده دوستان عزیز محض مدامینوف در کنار میدان از پای افتانیده می شود. اگر این هجوم ادامه می‌یافت با احتمال زیاد خوفناک‌تر هم میشد و از این خاطر کاپیتان دسته دوران ارگاشوف بازیگر رقم 9 دسته برقچی را از پای افتانید و نگذاشت که هجوم میزبانان نامینالی ادامه یابد. امکانیت خوب است برای بازیگران دسته برقچی تا در این رقابت حساب را برابر نمایند.
توجه میکنیم با وضعیت استانداردی بهترین نشانزنی برقچی در موسم جاری عزیزبک دلیف آمادگی میگیرد تا این وضعیت استانداردی رو اجرا نماید. صدایش که داور هم بلند شد. پرتوف با داخل جریمه‌گاه و یگان نفر از بازیگران دسته برقچی نتوانستند که با توپ صاحب شوند و به این ترتیب از میدان هم بیرون نشوند. ولی اوت به نفع دسته برقچی است. توپ با بازی وارد گردید. ادامه هجوم را میتوانیم توجه کنیم. از سبب که تمام بازیگران دسته خوجند در موقع‌های خود خیلی خوب توپ این دقیقه بازی کرده ایستادند، ادامه هجوم برای بازیگران دسته برقچی خیلی مشکل هم شود و باز هم در حالت افساید قرار داشته است. دلیر شریپوف و داور کنجی برقچه خود را هم بلند کرد. اینجوری در خط نیم حمایت دسته خوجند در این رقابت رقم 14 علیشیر شکوروف است، رقم 27 یوگنی ترزی، رقم 62 جهانگیر ارگاشف و رقم 7 گریگوری میناسیان با حساب میرود. حمله‌وران رقم 9 بوهر جان سنگینبایف و رقم 20 دلیر شریپوف با حساب میرود. سرمربی دسته خوجند متخصص خارجی الکساندر کریستینین است و او امروز شاگردان خود را با طرح جایشوی 4-4-2 بر رقابت وارد کرده است. چند 5 نیم حمایتگر در هیئت اولیه دسته خوجند وارد شده است، ولی ما بیشتر بازیگران دسته خوجند را با شکل جایشوی 4-4-2 مشاهده کرده ایستادیم. در مورد داوران نگفتیم دوستان عزیز، داور اساسی نوروز واحد فضل نویای وخش است. بیا توجه کنید به هجوم دسته برقچی عزیزبک دلیف با توپ حرکت کرده ایستاده است. هجوم میتواند ادامه داده شود. یک پرتافت دیگر که با ضربه همون نبود ولی توپ راست با سمت دستان نیکیتا ژمو حرکت کرد و این مراتب نیز دروازه‌بان دسته خوجند به یگان مشکلی توانست این ضربه را برگرداند، یعنی توپ رو با دست داشته بگیرد. یک اشتباه دیگر و اینجا قریب بود که با اشتباه همراه میدادند دفاعگران دسته برقچی و مخصوصا دلاور جمشید زاده، ولی با وقتی او دروازه‌بان فاولی کرد و توانست توپ رو برگرداند. با نوروز واحدوف یعنی داور اساسی از کنورها فریدون محمدی فضلنویای وخش و پرویز یعقوب جان از شهر حصار کمک میکنند. داور چهارم مهربان شمس‌الدین فاس از شهر دوشنبه، کمیسر بازی اسرار شورجبوف از شهر استروشن و ناظر رقابت نصرالدین عزیزوف از ناحیه قبادیان. اکنون توجه میکنیم باز با هجوم دسته خوجند امکانیت ادامه دادن است. دلیر شریپوف با توپ با جریمه‌گاه وارد میشود. ببینید که چگونه یک ضربه قوی میزند بازیگر رقم 20 دسته خوجند. یک امکانیت بهترین گلزنی دیگر برای مهمانان پیدا گردید و نزدیک بود که حساب 2-0 شود. هنوز تا دقیقه 15 رقابت ما بیشتر بازیگران دسته خوجند رو در هجوم دیده ایستادیم و بیشتر هجوم خوفناک محض از جانب عقابان تشکیل شده ایستاده است. باز هم توبرابای در اجرای بازیگران دسته خوجند بود خیلی خوب هنرنمایی کرد با جان سنگینبایف و از پای افتادیده میشود. حمله‌ور این دسته دوباره اشاره میشود که اشاره میکند که قاعده بازی ویران شده است. نه اونقدر آسیب کلان گرفت گریگوری میناسیان و آهسته آهسته با پای میخیزد. اکنون وضعیت برای بازیگران دسته برقچی مشکل هم شود. قاعده بازی را موسی قهوروف ویران کرده است. بود است با مقابل گریگوری میناسیان بازی کرد. همین گونه امکانیت، همین گونه فرصت خوجندی ها داشتن که انقدرش بازیگران دسته برقچی داشتن که استفاده نکردند و داور اولین کارت زرد خود را هم از جیب خود بیرون کرد. موسی قهوروف بازیگر دسته برقچی با کارت زرد جزا داده می شود. و اصلا امکانیت خوب هم است برای بازیگران دسته خوجند تا این حالت را ثمرناک استفاده کنند. یک ضربه مستحکم میتواند هجوم را تو به نقطه نهایی برده رساند، البته اگر اون در سطح کسبی و در سطح ضروری انجام داده شود. خب توجه میکنم که این ضربه را کی انجام میدهد؟ علیشیر شکوروف ضربه قوی دارد ولی ما در نزد توپ کاپیتان دسته
давронҷон Эргашевро мушоҳида мекунем. довар ишора мекунад ки девори сунъӣ бояд аз қафутар ташкил карда шавад, аз масофаи дуртар. албатта боз ки аст дар назди тӯб ҳамроҳи Эргашев? Асилҷон Бегинқулов, бозигари рақами 91 ва бо эҳтимоли зиёд капитани даста. На, бозигари дигар ин ҳолатро иҷро кард ва на он қадар зарбаи қавию мустаҳкамро мо аз ҷониби ним ҳимоятгари дастаи Хуҷанд мушоҳида кардем. ва дигар бора бозигарони дастаи Хуҷанд тӯбро ба идораи худ мегиранд. Даврон Эргашев бо тӯб ҳаракат карда истодааст. Пас ба маркази майдон ба Далер Шарипов буд, вале бозигарони дастаи Барқчӣ тӯбро соҳиб гардиданд ва макнун онҳо метавонанд ки ҳуҷуми навбатии хешро созмон диҳанд. акнун оҳиста-оҳиста бозигарони дастаи Барқчӣ бозии худро дарёфта истоданд. дар канори рости хати ҳамла Меҳрон Мадаминов партофти ӯ ба дохили ҷаримагоҳ буд ба мавқеъе ки бояд он ҷо мас Азизбек Далиев қарор медошт, вале Далиев берун аз ҷаримагоҳ буд ва зарбаи ирсоле ки ба дохили ҷаримагоҳ анҷом дода шуд, ягон нафар аз бозигарони дастаи Барқчӣ дар дохили ҷаримагоҳ онро соҳиб гардида натавонист. бо ту бозигарони дастаи Барқчӣ ирсол ба самти Меҳрон Мадаминов ва паси ноаниқ ба самти бозигари рақами 9 дастаи Барқчӣ анҷом дода мешавад. ҳамон ҳолате ки бозигарони дастаи Хуҷанд доштанд ва як зарбаи мустаҳкам ба самти дарвоза анҷом дода шуду он бо гол ба интиҳо расид, ба мову шумо нишон дода мешавад. зарбае ки Ҷаҳонгир Эргашев ба ҳадаф расонид ва дар аввалин кӯшиш, дар аввалин зарбаи рост бубинед ки бозигари рақами 62 дастаи Хуҷанд тавонист ки ҳисобро боз намояд. як корти зарди дигар, дуюми корти зард аст дар рақобати имрӯза ва то дақиқаи 21-уми рақобат шумораи қоидавайронкуниҳо бештар ҳам мешавад нисбат ба ҳамлаҳое ки дастҳо анҷом медиҳанд. бубинед ки чӣ гуна зуд ба қоидавайронкунӣ роҳ дода истодаанд. Азизбек Далиев аз пой афтонида шуд. на инҷо қоидаи бозиро Азизбек Далиев вайрон кард. магар Фахриддин Аҳтамов қоидаи бозиро вайрон кардааст. бозигари дастаи Хуҷанд акнун аз рӯи шумораи кортҳои зард дастаҳо баробар мешаванд ва мебинем ки ин ҳолатро бозигарони дастаи Барқчӣ, яъне дастаи шаҳри Ҳисор метавонад самаранок истифода кунад ва ё на. мо танҳо таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна вазъияти стандартӣ анҷом дода мешавад. Қамариддин Ғаффорзода инҷо зарбаам буд ба самти дарвоза ва боз ҳам Никита Жемо дар мавқеи худ устувор аст ва ин гуна зарбаҳое ки ба самти дарвозаи ӯ анҷом дода мешаванд, дарвозабони дастаи Хуҷанд комилан ва ба таври 100% метавонад ин гуна зарбаҳоро баргардонад. бояд зарбаҳо қавитар ва ба канорҳои дарвоза анҷом дода шаванд то барои баргардондани он зарбаҳо Никита Жемо оҷиз монад. як вазъияти стандартии дигар, як зарбаи ҷаримавӣ аст, боз ҳам ба нафи бозигарони дастаи Барқчӣ. дар 2-3 дақиқаи охир ин дуюмин имконият аст барои бозигарони дастаи Барқчӣ ва ҳамон анҷомдиҳии ҳамла барои дастаи шаҳри Ҳисор нарасида истодааст. ва муқобили Диловари Ҷамшедзода қоидаи бозӣ вайрон гардидааст ва бозам дар назди тӯб Меҳрон Мадаминов қарор дорад. ҳолати қаблиро бошад Ҷовидон Хушвақтов анҷом дода буд ва акнун Меҳрон Мадаминов инҷо зарбаи заминакӣ мехост анҷом диҳад, вале ба қавле тӯб дар пояш дуруст нанишаст. акнун ба аксулҳуҷуми дастаи Хуҷанд таваҷҷӯҳ мекунем. Фахриддин Аҳтамов аз пой афтед ягон хел қоидавайронкунӣ ба муқобили ӯ набуд. дастаи шаҳри Ҳисор метавонист ҳуҷумро идома диҳад, вале муваффақ ҳам нагардид.
اکنون توپ در اداره بازیگران دسته خوجند باقی میماند جهانگیر ارگاشف. پس درست و دقیق انجام دادن نتوانست مؤلف گل یگانه این رقابت تو به دقیقه 23 اکنون در ادامه میبینیم که چی کار میکنند دسته ها و آیا دسته بخشی میتواند با گل زده خوجندی ها مهمانان جواب دهد و یا نه. پس مهران مدامینوف با قفا انجام داده شد، ژایروس اونانا با توپ، پس باز هم به قفا مهربان غفورزاده. از کنار چپ میخواهند بازیگران دسته بخشی با هجوم فرار نمایند و در نزد پای خش توپ رو تا با آخر نگاه داشته توانست جایدان خوشوقت. عزیزبک دلیف توپ رو میگیرد، از نزد او گرفتند. باز توپ در اداره بازیگران دسته بخشی است. هنرنمای خوب انفرادی خود رو در انا همین حالت نشان داد لگیونر دسته محمد کامل. ببینید که چگونه از دو بازیگر دسته خوجند با استفاده از مهارت خوب انفرادی خود گذشت، پس داد، ولی هجوم تو با نقطه نهایی رفتن نرسید. بازم توپ از نزد دروازه نیکیتا ژیمو با رقابت وارد کرده می شود. در دقیقه های آخر بازی، یعنی در آغاز رقابت، بازیگران دسته خوجند خیلی فعال بودند و آهسته آهسته اکنون ببینید که بازیگران دسته بخشی بازی خود را پیدا کردند، هنرنمایی و بازی دسته خوجند را آموختند و اکنون نسبت به آن هجوم‌های خود را راه اندازی کرده ایستادند. توپ از اوت باید با بازی وارد کرده شود. قمرالدین غفورزاده توپ را به بازی وارد میکند، پس به قفا مهربان غفورزاده گربورا توپ را قبول کرد. پس با مرکز کمال محمد. برای گرفتن توپ بازیگران دسته خوجند فشار هم آورده ایستادند، صاحب گردیدند توپ رو. اکنون علیشیر شکوروف باز از دست میدهد. اینجا یک هجوم خیلی خوفناک بازیگران دسته بخشی میتواند تشکیل یابد. بیاید با همین حالت توجه کنیم. دوبی رامین با توپ قرار دارد، با دو تن از بازیگران دسته خوجند مبارزه برد، ولی توپ از اسیر جان بگیم قلف از میدان بیرون میشود. ضربه کنجی هم است برای دسته شهرستان. امروز در استفاده ضربه کنجی، در استفاده در عموم وضعیت و استانداردی بازیگران دسته بخشی اونقدر فعال نیستند. اولین ضربه کنجی است در رقابت امروزه و اون هم به نفع بازیگران دسته شهرستان است. توجه میکنیم. عزیزبک دلیف ارسال او با داخل جریمه گل، ضربه به سمت دروازه. چگونه امکانیت خوب بود برای بازیگران دسته بخشی. بهترین امکانیت، بهترین فرصت و سیو که دروازه‌بان دسته خوجند نیکیتا ژیمو انجام داد، از ضربه‌ای که به سمت دروازه او انجام داده شد زیباتر هم بود. اولین سیو مهم رو اینجا بازیگر دسته خوجند با خط میگیرد. بازم دلیف ارسال او با داخل جریمه گاه و این مراتب تو باز دوبی رامین از میدان بیرون میشود. بهترین امکانیت از دست رفت. اگر این گونه فرصت و این گونه امکانیت ها رو بازیگران دسته بخشی استفاده نکنند در ادامه بازی با احتمال زیاد چون فرصت ها خیلی کم در کم برای دسته شهرستان با میان خواهد آمد، چون که بازیگران دسته خوجند در موقع دفاع هنرنمای خوبتر نشان داده ایستادند و ببینید که در 27 دقیقه اخیر این اولین امکانیت بهترین بازیگران دسته بخشی بود که آنها نتوانستند از این فرصت ثمرناک استفاده کنند. فرصت کم می شود و باید از امکانیت استفاده برد، باید بر رقیب جواب گرداند. توپ‌روای خیلی عالی را ما در اجرای بازیگران دسته بخشی دیدیم و کاپیتان دسته از پای افتانیده شد. عزیزبک دلیف و مقابل دلیف در این رقابت با احتمال زیاد در ادامه نیز قاعده بازی خیلی زیاد ویران می شود، چون که یکی از بازیگران فعال دسته بخشی محض کاپیتان دسته است و این روز باید بینابر گیریم که یکی از بهترین نشانزن‌های
лигаи олӣ ва беҳтарин нишонзани дастаи барқчӣ дар ин мавсим ҳам маҳз Далиев ба шумор меравад. пас ба хатти ҳамла ва паси Нуаниқ. Фирдавс Абдусалимов аз авт тӯбро ба бозӣ ворид кард. Алишер Шукуров дигар бора ба Абдусалимов тӯбро бармегардонад ва ба ин тартиб боз тӯб аз майдон берун шуд. бозам Абдусалимов ин маротиб ба дарвозабон ба Никита Жеймо тӯбро равон кард. пас Ясилҷон Бегимқулов ба канори рости майдон ба мавқеъе ки дар он ҷо Фахреддин Аҳтамов қарор дошт тӯб равон карда мешавад. ва акнун дастаи шаҳри Ҳисор тӯбро соҳиб гардид. ҳатто аз пой афтид капитани дастаи барқчӣ, вале метавонад ҳуҷумро идома диҳад. аммо лекин бозигарони дастаи Хуҷанд тӯбро соҳиб гардиданд. Далер Шарипов бо тӯб ҳаракат карда истода аз имконияти зарбазанӣ меҷӯяд. зарба ба самти дарвоза. чӣ гуна имконияти хуб, чӣ гуна фурсат. ва ҳоло агар ин имкониятро Далер Шарипов истифода мекард, ҳисоб 2-0 мебуд. аммо дарвозабонро бубинед. Куае Готсон чӣ гуна сейви муҳим ва олӣ ба қайд мегирад ва мегузорад ки дастаи барқчӣ дар бозӣ боқӣ бимонад ва барои ба даст овардани имтиёз ҳунарнамоиро идома бидиҳад. Бояҷон Сангинбоев ба назди тӯб меравад ба кунҷи майдон. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳолати мазкур. партофти Сангинбоев ба дохили ҷаримагоҳ як зарбаи дигар ба самти дарвоза Давронҷон Эргашев анҷом дод, вале зарбае ки капитани дастаи Хуҷанд зад, тӯб хеле баланд аз дарвоза ҳаракат карда аз майдон берун гардид. табиист ки дар ин гуна ҳолатҳо, дар ин гуна вазъиятҳо капитани дастаи Хуҷанд Давронҷон Эргашев ба дохили ҷаримагоҳ меояд. хоҳ дар қисмати зиёди вазъиятҳои стандартӣ, чунки капитани дастае ки аз бозигарони бо маҳорати дастаи Хуҷанд низ ба шумор меравад ва дар қабати дуюм бозии хуб ҳам нишон медиҳад. акнун идомаи ҳуҷуми дастаи барқчиро таваҷҷӯҳ мекунем. Рамин Дубе бо тӯбро аз даст дод. бозигарони дастаи Хуҷанд онро соҳиб шуданд ва қоидаи бозӣ ҳам вайрон гардид. дуюмин ҳолат аст ки ба муқобили Григорий Минасян қоидаи бозӣ вайрон мешавад. санаи такрорро таваҷҷӯҳ мекунем. бо даст ҳам бозӣ кардааст бозигари дастаи барқчӣ. Давронҷон Эргашев дар канори чапи майдон бо тӯб ҳаракат карда истодааст. пас ба марказ ҳуҷум метавонад идома ёбад. Бояҷон Сангинбоев ва тӯбро аз даст додан бозигарони дастаи барқчӣ. як ҳамлаи олӣ аз ҷониби барқчиҳо ба вуҷуд омад ва чӣ гуна имконият ин ҷо истифода намешавад. Рамин Дубе беҳтарин имконият буд барои бозигарони дастаи барқчӣ то ҳисоб баробар шавад. як суръатафзои дигар ва агар аз маҳорати хуби инфиродии худ дар ҳамон ҳолат кор мегирифт, агар дарвозабонро фиреб медод, метавонист ҳисобро баробар кунад, вале муваффақ нагардид. акнун ҳолат бенатиҷа ба интиҳо расид ва мо тӯбро дар идораи бозигарони дастаи Хуҷанд мебинем. Фахреддин Аҳтамов дар канори рости майдон партофти ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. ин ҳолатро Муҳаммад Камол баргардонид. як зарбаи мустаҳками дигар ба самти дарвозаро низ мо дидем аз ҷониби бозигарони дастаи Хуҷанд. зарбаи кунҷӣ ҳам ҳаст. дувар маҳз ҳамин чизро ишора мекунад. аслан имконияти хуб аст барои меҳмонон то ҳисобро 2-0 намоянд ва мо идомаи рақобатро мутаваҷҷӯҳ мешавем. бо бозигузорӣ ин ҳолатро анҷом доданд бозигарони дастаи Хуҷанд. ҳуҷум метавонад
идома ҳам ёбад. Григорий Минасян дар дохили ҷаримагоҳ бозӣ карда истодааст, вале тӯбро аз даст дод. бубинед ки рамин Допе дар хатти дифоъ низ ба ҳамдастагонаш кӯмак карда истодааст ва ҳама аз ҳамун бозигари рақами 21 дастаи Бахчӣ буд ки дар дохили ҷаримагоҳ тӯбро гирифт ва нагузошт ки ҳуҷуми дастаи Хуҷанд идома ёбад. ва боз як қоида вайронкунии дигар, чӣ гуна ки мо дар боло ҳам қайд кардаем, дар ин рақобат бештар аз ҳамлаҳо инҷо қоида вайронкуниҳо ба қайд мегиранд, ба мушоҳида мерасад. бозам бозигари дастаи Бахчиро аз поя афтониданд. Мусо Қаҳоров дар замини хоб аст ва инҷо ишора мешавад ки табиб низ бояд зудтар ба назди ӯ рафта ёрии аввалияи тиббиро расонад. расиш хеле ҷиддӣ буд ва шояд каме осеб ҳам гирифтааст бозигари рақами 14 дастаи Бахчӣ. ва мо танҳо интизор мешавем ки вазъият чӣ гуна аст. ва бале, Мусо Қаҳоров ба пой мехезад ва бо эҳтимоли зиёд ин бозингар метавонад ки бозиро идома диҳад. албатта аввал бояд аз майдон берун шавад, каме ба худ ояд ва баъдан бигузора якчанд дақиқа ба бозӣ ворид гардаду ҳунарнамоиро идома бидиҳад. ва акнун ин фурсат ҳам аст барои бозигарони дастаи Хуҷанд то аз шумораи ками бозигарони дастаи Бахчӣ истифода кунанд, вале Мусо Қаҳоров дигар бора ба майдон бозгашт. Қамариддин Ғафурзода тӯбро аз зафт ба бозӣ ворид кард. зуд бозигарони дастаи Хуҷанд тӯбро соҳиб мешаванд. ин албатта аз сатҳи бозӣ, аз дараҷаи ҳунарнамои бозигарони дастаи Бахчӣ низ гувоҳӣ медиҳад ки бозигарони дастаи Бахчӣ нисбат ба ухубони шаҳри Хуҷанд дар сатҳи поинтар ҳунарнамоӣ карда истоданд. Фирдавс Абдусалемов пас ба хатти ҳамла ба Далер Шарипов буд. Далер Шарипов дар оғози рақобат ҳунарнамои хуб нишон дода истода буд ва оҳиста оҳиста акнун дифоъгарон пурра ӯро маҳкам карданд. Қамариддин Ғафурзода ирсол ба канори рости майдон ба Ғафурзода ту баргардонда мешавад. Як паси дигар ба Меҳрон Мадаминов буд, вале Мадаминов пай набурд ки маҳз ирсол ба самти ӯ анҷом дода мешавад. ба ҳар ҳол идомаи ҳуҷуми дастаи Бахчиро таваҷҷӯҳ мекунем. Як ирсоли дигар аз ҷониби Ғафурзода ба дохили ҷаримагоҳ буд ва бозигарони дастаи Хуҷанд ин маротиба низ ин ҳолатро бартараф карданд. Минасян як ирсоли дигар ба самти Далер Шарипов ва дарвозабонро бубинед ки чӣ гуна аз мавқеи худ берун баромад ва тавонист тӯбро аз назди Далер Шарипов зада аз майдон берун кунад. Куае Готсон мушоҳида кард ки Никита Жемо яке аз беҳтарин зарбаҳои бозигарони дастаи Бахчиро баргардонид ва акнун ӯ гуфт ки бояд ман низ фаъолтар бишавам ва ин дуюмин имконият аст ки бозигарони дастаи Хуҷанд ташкил карданд. Як зарбаро баргардонид ва дар дуюмин имконият бубинед ки аз мавқеи худ берун мебарояд ва ҳуҷуми дастаи Хуҷандро қатъ мекунад. Далер Шарипов акнун дар замин хуб аст. осеб ҳам гирифта аст ҳамлавари дастаи Хуҷанд. ба ҳар ҳол то ба ҳадди тавони худ ҳатто аз он ҳам бештар бозигарони дастаи Бахчӣ бозӣ карда истоданд. мо аз ҷониби онҳо низ ҳунарнамои хубро мушоҳида карда истодаем. ҳарчанд дар ҳуҷум бозигарони дастаи Хуҷанд фаъоланд, шумораи ҳуҷумии хавфноки уқобон бештар аст, вале бозигарони дастаи Бахчӣ низ дар нимаи аввал тавонистанд ки як бозии хуб ва зеборо нишон диҳанд. якчанд имконият низ доштанд, вале як имконияти беҳтарини онҳоро Никита Жемо бартараф кард.
баъдале Шарипов ёри аввалияти бирасонида мешавад. Инҷо коргардон ҳамон ҳолатеро ки бозигарони дастаи барқчи дар дохили ҷаримагоҳ ташкил карданд ва аз ирсоли Далер Шарипов бубинед ки Ҷаҳонгир Эргашев бо самара истифода карда ҳисобро боз кард. Коргардон ба мо такрори ҳамин ҳолатро нишон медиҳад. Аслан Ҷаҳонгир Эргашев дар нимаи аввали мавсим дар ҳайати дастаи Регарта даст буд ва пас аз бозгашт ба ҳайати уқобон бозии худро дарёфт. Дар ҳайати аввалияи дастаи Хуҷанд мавқеи худро мустаҳкам кард ва ба яке аз бозигарони калидии дастаи Хуҷанд ҳам ташкил ёфта аст, чунки дар бисёри рақобатҳо мо ӯро дар ҳайати аввалия мушоҳида мекунем. Пас ба дохили ҷаримагоҳ як имконияти дигар барои бозигарони дастаи Хуҷанд ташкил гардид. ирсол аз ҷониби Асилҷон Бегим Қулов буд, вале дар дохили ҷаримагоҳ Евгений Терзи натавонист ки ин фурсатро истифода барад. Рамин Дубе пас ба қафоату ба хати дифоъ нест. Тӯб баргардонида мешавад. Аз канори рост метавонем идомаи ҳуҷумро таваҷҷӯҳ намоем. Дилбари Ҷамшедзода пас ба канори чапи майдон имконияти идома додани ҳуҷум аз марказ аст. Ба марказ ҳаракат кард Дубе Рамин ва паси ноаниқ. дар ҳолати хуби қабули пас буд Меҳрон Мадаминов, вале тӯб то ба ӯ омада нарасид. Меҳрон Мадаминов дигар бора ба канори чапи майдон тӯб баргардонида мешавад. Дилбари Ҷамшедзода ҳаракат карда истодааст. Азизбек Далиев ва тӯб аз майдон берун мешавад. Чӣ ишора мешавад? ишора мешавад ки бояд бозигари дастаи Хуҷанд аз майдон берун шавад ва ӯ ёри аввалияти бирасонида шавад ва пасон ба бозӣ ворид гардад. ва мас аз ҳамин хотир довар рафти бозиро манъ кард. Далер Шарипов осеб гирифт ва бо эҳтимоли зиёд ин бозингарро Александр Кристенин иваз хоҳад кард. ӯ бозӣ идома меёбад. тӯб дар идораи бозигарони дастаи барқчӣ аст. Қамариддин Ғафурзода пас ба Муҳаммад Камол. ҳуҷум метавонад аз канори рости майдон идома дода шавад. Қамариддин Ғафурзода дигар бора тӯбро ба Жайрус Онана бармегардонад. ирсол ба канори чапи майдон. идомаи ҳуҷуми дастаи барқчиро таваҷҷӯҳ мекунем. дӯстони азиз, ба ҷаримагоҳ ворид гардидан як зарбаи дигар. инҷо аслан варианти ба дохили ҷаримагоҳ тӯбро равон кардам ҳам буд, вале бозигари ин даста тасмим гирифт ки рост ба самти дарвозабон зарба занад, вале зарбаи на он қадар хуб анҷом дод. Никита Жеймо пас ба Евгений Терзи. Асилҷон Бегим Қулов ба канори рости майдон тӯбро равон мекунад, вале Ҷаҳонгир Эргашев онро аз даст дод. Азизбек Далиев пас ба Камол Муҳаммад. Шаҳрус Онана бозигузории хеле хуб дорад. Легионери дастаи барқчӣ. як ирсоли дигар аз ҷониби Меҳрон Мадаминов. Қамариддин Ғафурзода пас ба қафо. Меҳрубон Ғафурзода бозам аз канори чапи майдон ҳуҷум метавонад идома ёбад. дар чанд лаҳзаи охир канори чапи хати ҳамлаи дастаи барқчӣ фаъол ҳам мешавад. идомаи ҳуҷумро таваҷҷӯҳ мекунем. Жайрус Онана дигар бора тӯбро соҳиб мешавад. пас ба Далиев мо аз ҷониби ӯ зарбаро мушоҳида мекунем ва ё на. зарба зад, вале тӯб расеш ба бозигари дигари ин тим. баргашт ва қоидаи бозӣ ҳам аз ҷониби бозигарони дастаи Шаҳри Ҳисор байрон мешавад. Асилҷон Бегим Қулов аз пойафтонида шуд.
با این ترتیب دلیر شریپوف دوستان عزیز از میدان بیرون میشود. اکنون در موقع او بازیگر رقم 8 شهباز نوریدینوف هنرنمایی رو ادامه خواهد داد. نوریدینوف بازیگری است که در خط نیم حمایه بازی میکند و از سببی که در هیئت ذخیره دسته خوجند دیگر حمله‌ور نبود، کریستین مجبور میشود که حمله‌ور رو بگیرد و در موقع او بازیگر خط نیم محافظه رو با رقابت وارد کند و ما از شهباز نوریدینوف فنیخترش باید موقع دلیر شریپوف رو با پورگی اشغال کند. دلیر شریپوف هرچند از میدان بیرون گردید ولی یک اسیست رو در این رقابت در حساب خود با خود گرفت. نیکیتا ژایمو از وضعیت استانداردی از ضربه جریمه‌ای توپ رو با بازی وارد میکند. دروازه‌بان دسته خوجند پرتافتی خیلی بلندی و با نیمه میدان دسته باغچی یک امکانیت دیگر برای علیشیر شکوروف میتوانست پیدا شود ولی از سبب که سرعت حرکت توپ خیلی بلند بود بازیگر رقم 14 دسته خوجند با توپ رسیده نتوانست. توپ در اداره بازیگران دسته باغچی است. یک ارسال خیلی بلند دیگر با سمت مهران مدامینوف. مدامینوف از توپ رو با بازی وارد کرد. ژایروس اونانا و به این ترتیب بازیگران دسته خوجند توپ رو صاحب گردیدند. علیشیر شکوروف یک ارسال خیلی خوب دیگر با سمت گریگوری میناسیان. ادامه هجوم رو از کنار چپ میدان توجه میکنیم. میناسیان با توپ پس با مرکز گویرجان سنگین بویف و به این ترتیب توپ رو صاحب هم گردیدند. هنگام قبول پاس اشاره می شود که بازیگر دسته خوجند در حالت آفساید بوده است. دقیقه آخر نیمه یکم جریان دارد. حساب 0-1 است. مالف گل بازیگر رقم 62 دسته خوجند جهانگیر ارگاشف به حساب می رود. حالت همون تکرار همون حالتی که بازیگران دسته خوجند داشتند کارگردان با ما شما آن را نشان میدهد. عزیزبک دالیف پس با قفا مهربان غفور زاده اون را با ژایروس اونانا روان مینماید. رامین دوبه بازیگری دسته خوجند رو از پای افتانید ولی اگه خیلی قاعده برنکنی نیست. البته نوروز واحدوف صدای اشتراک خود را بلند نکرد. این از آن شهادت میدهد که یگان خیلی قاعده برنکنی نبود و باید بازیگران دسته شهرستان بازی رو ادامه دهند، یعنی هجوم خود را تو به نقطه نهایی برده رسانند. توجه میکنیم با امکانیتی که برای بازیگران دسته باغچی با وجود آمد ارسال خیلی بلند خیلی بلند از جانب قمرالدین غفور زاده انجام داده می شود. نوروز واحدوف با وقتی اساسی نیمه یکم 3 دقیقه اضافه کرد. در نیمه اول 3 دقیقه دیگر در اختیار دارند بازیگران دسته باغچی تا حساب رو برابر نمایند ولی با احتمال زیاد این مشکل هم شود برای میزبانان نامینالی چون که بازیگران دسته خوجند تا به حال در موقع خود خوب بازی کرده ایستادند و خطاها را ما از جانب آنها کمتر در میدان میبینیم. توپ از میدان بیرون نشود. عزیزبک دالیف کاپیتان دسته باغچی اون رو با رقابت وارد میکنند ولی نه واگذار کرد تو هم دسته دیگرش توپ رو با بازی وارد نماید. هجوم دسته باغچی میتواند ادامه هم یابد. پس با ژایروس اونانا 2 نفر از بازیگران دسته خوجند کوشش کردند توپ رو گرفتند ولی اون دیگر باره به اداره بازیگران دسته باغچی میگذرد. مهران مدامینوف با توپ قرار دارد. ارسال با داخل جریمه‌گاه اینجا هرچند صد گذاشت فردوس عبدالسلیموف ولی به هر حال بازیگر دسته باغچی توپ رو با داخل جریمه‌گاه روان کرد و اون راست با سمت دستان نیکیتا ژایمو حرکت کرد. در ادامه رقابت دسته بازی برابر نشان داده ایستادند
вале ҳамоно бартари бозигарони дастаи хуҷанд ба мушоҳида мерасад. ирсоли Алишер Шукуров ба самти Григорий Минасян ва топ дар назди пойҳои Куае Готсон. як тубрабои хеле олӣ аз ҷониби бозигарони дастаи хуҷанд ба мушоҳида мерасад. як зарбаи дигар ба самти дарвоза ҳам буд аз ҷониби Алишер Шукуров. Алишер Шукуров аслан зарбаҳои қавӣ дорад, бозигари рақами 14 дастаи хуҷанд ва мо чандин маротиба мушоҳида кардаем ки ӯ аз беруни ҷаримагоҳ бо ин гуна зарбаҳои тирвор метавонад дарвозаро рахна намояд, вале ин маротиб зарбаи на он қадар хубро анҷом дод. Минасян пас ба маркази майдон ба Шукуров буд. Асилҷон Бегимқулов, як ирсоли дигар, як ҳуҷуми дигарро метавонем мо таваҷҷӯҳ кунем дар иҷрои бозигарони дастаи хуҷанд. Ҷаҳонгир Эргашев паси ӯ ба дохили ҷаримагоҳ ба Григорий Минасян буд. дақиқаҳои илова кардаи довар ҳам ба интиҳо расид ва ба ин тартиб дӯстони азиз Наврӯз Воҳидов садои уштаки худро баланд мекунад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки нимаи аввали бозӣ миёни дастаҳои Бахчӣ ва хуҷанд бо натиҷаи 0-1 бо голи задаи Ҷаҳонгир Эргашев ба интиҳо мерасад. дастаҳо ба танаффус мераванд, мо низ 15 дақиқа танаффус мекунем ва баъдан ба варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ бармегардем то якҷоя бо шумо нимаи дуюми ин рақобати ҷолибро тамошо намоем. пайгири мо бошед.
Mayda mayda. Dur boşku bile. Beter uyuyordu. Ya, dur, şey, çok. Bozkır, çık aşağı. Al, aç. Budro. Hey, çoryak Mehmet. Yok. Ay bu da bu. Hani? Dale rakam. Ama onu anladım. Ben hem yeter. O da bozdu sonra. Ay, küçük pilav değil mi? Pilav. Hadi bakayım.
ما بچکا بچکا ما روان دارید Muba razdíval kamera, Mubi. Velmi zak. هشتا تو بود نه گیری دیوار خوبه دوازده فوتبالیستا اونو گرفتم ای گوش کن мухлисони футболи тоҷик мо дигарбора ба варзишгоҳи бистсолагии истиқлолияти ҷумҳурияи тоҷикистон ки дар шаҳри душанбе воқеъ гардидааст бармегардем то якҷоя бо шумо нимаи дуюми бозӣ миёни дастаҳои барқчӣ ва хуҷандро тамошо намоем. ёдовар мешавем ки рақобати дастаҳо дар доираи бозиҳои даври 22-юми лигаи олии ҷараён дорад. ҳисоб дар нимаи аввал 1-0 гардид. ҳанӯз дар оғози бозӣ бозигарони дастаи хуҷанд тавонистанд ки ҳисобро боз намоянд ва махсусан ҷаҳонгир эргашев аз ирсоли далер шарипов бо самар истифода карда тавонист ҳисобро боз намояд, вале дар идома мо голро надидем, ҳарчанд имкониятҳо фурсатҳо ҳарду даста ҳам доштанд. махсусан беҳтарин имконият бозигари дастаи барқчӣ дошт ки дарвозабон тавонист аз маҳорати хуби инфиродии худ истифода карда онро баргардонад ва далер шарипов низ бозигари дастаи хуҷанд як имконияти беҳтарин дошт, вале дарвозабони дастаи барқчӣ куае готсон аз мавқеи худ берун баромад ва тавонист он ҳолатро бартараф намояд. далер шарипов бошад осеб гирефт, майдонро тарк кард дар нимаи аввал ва дар мавқеи ӯ Шаҳбоз Нуриддинов бозиро идома дод. ҳама чиз омода аст барои оғози нимаи дуюми бозӣ. ёдовар мешавем ки довари рақобат Наврӯз Воҳидов аз ноҳияи Вахш аст, ба ӯ дар канорҳо Фаридун Маҳмадиев аз ноҳияи Вахш ва Парвези Яқубҷон аз шаҳри Ҳисор кӯмак мекунад. довари чорум Меҳрубон Шамсиддинов аз шаҳри Душанбе аст. садои штаки довар баланд шуд. нимаи дуюми рақобати дастаҳои барқчӣ ва хуҷанд расман оғоз гардид. ёдовар мешавем ки комиссари рақобат Асрор Шораҷабов аз шаҳри Истаравшан аст, нозири рақобат Насриддин Азизов аз ноҳияи Қубодиён фаъолият карда истоданд дар ин бозӣ. Қамариддин Ғафурзода ва Онана Этьен аз майдон гирифта мешаванд дар ҳайати дастаи барқчӣ. акнун дар мавқеи ӯ онҳо Шаҳриёри Иноятулло ва Масрур Қиёмиддинов ба рақобат ворид гардиданд. Шаҳриёри Иноятулло таҳти рақами 55 наломӣ мекунад. Масрур Қиёмиддинов бошад пироҳани рақами 31-ро.
ба бар кардааст ва акнун дар оғози нимаи дуюм нес Алифбек Беромов тасмим дорад ки хатти ҳамлаи дастаашро пурқувваттар намояд ва аз ин хотир ду бозигари тозанафасро ба майдон ворид кард. эҳтимол меравад ки дар нимаи дуюм дастаи шаҳри Ҳисор бозии зеботар нишон медиҳад, албатта нисбат ба қисмати якуме ки онҳо нишон доданд ва итминон мебандем ки дар иҷрои ҳар ду тим ҳам як бозии хуб, ҷолиб ва ҳуҷумкорро мушоҳида мекунем ва дар умум аз тамошои футболи дастаҳои Тоҷикистон лаззат мебарем. қоида баён кунем ба инобат гирифта мешавад бозигари рақами 44 дастаи Барқчӣ Диловари Ҷамшедзода дар замин хуб аст. санаи такрорро каргардон ба мо шумо нишон медиҳад. қоидаи бозиро Алишер Шукуров вайрон кардааст. бозигари хатти ним ҳимояи дастаи Барқчиро аз пой афтонидааст. биёед дӯстони азиз, ҳоло ки имконият дорем, ҳоло ки фурсат ҳаст, шуморо бо ҳайати даста ошно намоем. оғоз мекунем аз ҳайати дастаи Хуҷанд, чунки дар аввал ҳайати аввалияи дастаи Барқчиро гуфта будем. дарвозабони дастаи Хуҷанд Никита Жемо аст, бозигари рақами 1. дар хатти дифоъ рақами 2 Фахриддин Аҳтамов фунал намоя мекунад. дар нимаи аввал корти зар дошт. инчунин ҳамроҳ бо ӯ дар хатти дифоъи дастаи Хуҷанд рақами 5 Фирдавс Абдусалемов, рақами 6 Давроҷон Эргашев, капитани даста ва рақами 91 Асилҷон Бегимқулов. фуналнамоӣ карда истоданд бозигарони хатти ним муҳофиза. рақами 14 Алишер Шукуров аст, рақами 27 Евгений Терзи ва рақами 62 Ҷоҳонгир Эргашев. инчунин бозигароне ки дар хатти ҳамла ҳастанду ним ҳимоятгаранд. рақами 7 Григорий Минасян, рақами 9 Боёҷон Сангинбоев ва рақами 8 Шаҳбоз Нуриддинов. ва ҳисоб мераванд сармураббии дастаи Хуҷанд Александр Крестинин аст. ду дар идораи бозигарони дастаи Хуҷанд аст ва дигар бора дастаи шаҳри Ҳисор тӯбро гирифт. идомаи ҳуҷумро надидем, чунки Азизбек Далиев натавонист ҳуҷумро идома диҳад. мегузарем ба муаррифии ҳайати дастаи Барқчӣ. рақами 27 дарвозабони дастаи Кӯҳаи Готсен аст, онҳое ки дар хатти дифоъ ҳунар намоӣ мекунанд. рақами 24 Меҳрубон Ғафурзода, рақами 6 Муҳаммад Камол, рақами 44 Диловари Ҷамшедзода, рақами 13 Жайрус Онана ва Жайрус Онана, онҳое ки дар дифоъ ҳастанд. дар нимаи аввал рақами 14 Мусо Хаворов буд, рақами 4 Қамариддин Ғафурзода, рақами 8 Ҷовидон Хушвақтов ва рақами 9 Меҳрон Мадаминов. бозигарони хатти ҳамла Азизбек Далиев ва Рамин Дуби дар нимаи аввал буданд ва ду тағйирот анҷом дод Алифбек Беромов дар оғози нимаи дуюм. Мансур Қиёмиддинов бозигари хатти ҳамла ба майдон ворид гардид. онҳое ки таҳти рақами 31 ҳунар намоӣ мекунад. инчунин як бозигари дигар низ ба бозӣ ворид гардид ҳамроҳ бо ӯ ва итминон дорем ки дар нимаи дуюм бозигароне ки ба рақобат ворид гардиданд дар ҳайати дастаи Барқчӣ бозиро хуб мегардонанд. як имконият барои бозигарони дастаи Барқчӣ ба вуҷуд омад. ҳамларо натавонистем то ба идома бубинем, чунки зарбае ки Меҳрон Мадаминов анҷом дод бозигари дастаи Хуҷанд ва махсусан оне ки дар дифоъ қарор дорад Асилҷон Бегимқулов ин ҳолатро бартараф кард. зарбаи кунҷӣ ҳам ҳаст ба нафъи шогирдони Алифбек Беромов. таваҷҷӯҳ мекунем ба идома. Партофти Далиев ба дохили ҷаримагоҳ ва Евгений Терзи ин ҳолатро бартараф мекунад. агар ба мавқеи дастаҳо дар ҷадвал назар афканем, дастаи Хуҷанд бо он ҳама бозиҳо ки доир кардааст, 21 бозӣ доир кард, 28 имтиёз ба даст овардааст. дар омори худ Ухобон 8 ғалаба, 4 мусовӣ ва 9 бохтро ба қайд гирифтанд. ин рақобат беҳтарин фурсат аст барои шогирдони Александр Крестинин. як имконияти дигар барои бозигарони дастаи Барқчӣ буд ки Никита Жемо онро баргардонид. хуб, чӣ гуна ки дар боло қайд кардам, ин беҳтарин имконият ҳаст барои бозигарони дастаи Хуҷанд то шумораи ғалабаҳои худро бо шумораи бохтҳояшон баробар кунанд. ирсоли Ҷоҳонгир Эргашев ба дохили ҷаримагоҳ ба самти Григорий Минасян буд. дар дохили ҷаримагоҳ ту ба дасти бозигари дастаи Барқчӣ ба дасти Мусо Хаворов расид, вале довар ишора мекунад ки ягон хел қоида вайронкунӣ нест, бозӣ бояд идома ёбад. ва зарбаи ҷаримавӣ ҳам аст ба нафъи бозигарони дастаи Барқчӣ. такрори ҳамон ҳолатро ба хубе акнун дар ҳолати такрор мутаваҷҷеҳ мешавем. бале дар ҳақиқат туп ба дасти Мусо Хаворов расид, вале довар Наврӯз Воҳидов бар он назар аст ки
дар ҳолати оддӣ буд бозигар дастаи барқчӣ ва ягон хел кӯшиш накард то тӯбро баргардонад. Аз ин хотир пеналти ҳам ба дарвозаи дастаи барқчӣ таъин накард. дар замин хоб аст Ҷаҳонгир Эргашев. Албатта пас аз ҳамон ирсоле ки ба дохили ҷаримагоҳ анҷом дод, бозигар рақами 62 дастаи Хуҷанд мувозинати худро аз даст дод ва бо эҳтимоли зиёд осеб ҳам гирифтааст. خب 28 امتیاز دارد گفتیم دسته خوجند و این حال در جدول مسابقه در زینه ششم است. این غلبه میتواند این دسته رو یک زینه بالا ببرد و البته اگر دسته اسخط بازی آخر خود رو با غلبه جنبست نکند و امتیاز به دست نآورد. اگر دسته اسخط در دایره در این دور صاحب امتیاز شود پس شماره امتیازهایش اگر مساوی کند البته شماره امتیازهایش با خوجند برابر می شود. البته اگر خوجند این نخواد به پیروزی دست یابد ولی از سببی که تناسب توپ‌های دسته دیگر شهر خوجند بهتر است اونها 5 گل زیاد دارند نسبت به گل‌های سردادهشان و از این خاطر دسته اسخط می تواند موقع خود را در زینه پنجم مستحکم نماید. دسته خوجند باشد 2 گل کمتر زده است نسبت به گل‌هایی که بعد روز خود سر داده است. 23 گل بعد افراسونده است و به دور 21 و 25 گل به دروازه خود سر داد. در این رقابت یک گل بعد افراسونید و حالا هم شماره گل‌های زده بازیگران دسته خوجند نسبت به گل‌های سر دادهشان یک عدد کمتر است. اکنون دسته برقچی رو توجه میکنیم. دسته برقچی در زینه هشتم جدول لیگ اولی است با 21 امتیازی که دو کرد. دسته شهرستان 27 امتیاز با دست آورد 6 غلبه 9 مساوی و 6 باخت رو در امور دارد. 22 گل به دروازه حریفان زده است. 19 گل به دروازه خویش سر داده است. شماره امتیازهای دسته برقچی با رگارتاد از برابر است ولی از سبب که تناسب توپ‌های بهتر دارد دسته رگارتاد از در زینه هفتم موقع گرفته است و این رو نیز باید به قدر گرفت دسته رگارتاد از یک بازی کمتر دارد نسبت به دسته برقچی و در صورت غلبه در دو بازی اخیر میتواند که تو به زینه پنجم جدول برود. البته این از بازی دیگر دسته ها نیز اهمیت بیشتر دارد. یعنی نتیجه دسته های دیگر به مثل اسخط، روشن و خوجند، دسته خوجند، اسخط و رگر. البته اگر دسته های اسخط و روشن در دور بعد امتیاز به دست نیاورند و دسته رگر تداز تواند که صاحب امتیاز شود که این امکانیت خیلی کم است پس میتواند دسته رگر تداز تو با زینه پنجم بالا رود. نیکیتا ژایمو دیگر بار از نزد دروازه خویش توپ را به رقابت وارد می‌نماید. ادامه هجوم دسته خوجند رو توجه میکنیم. گریگوری میناسیان نتوانست حمله رو ادامه دهد. اودم به نفع دسته خوجند است. آخرین رقابت خود را دسته خوجند با مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش دایر کرده در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان. یک امکانیت برای بازیگران دسته خوجند پیدا می شود. ضربه و گل. گل به قید گرفته می شود. حساب 2-0. نه اینجا داور رقابت اشاره می کند که پیدا بازی ویران گردید. صحنه تکرار رو ما به هر حال توجه میکنیم. یک ضربه مستحکم زد علیشیر شکوروف توپ رو به دروازه وارد کرد ولی معلوم گردید که با مقابل بازیگر دسته برقچی در داخل جریمه قاعده بازی ویران شد و نوروز واحدوف اون حالت رو با خوبی مشاهده کرد و ضربه جریمه هم تعیین نمود. گفتم که آخرین رقابت خود را دسته خوجند با مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش برگزار کرده. بازی در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان میدان خونگی دسته خوجند دایر گردید و اون با نتیجه 0-0 جنبست شد. بازی قبلی خود را نیز دسته خوجند مساوی با نتیجه 2-2 جنبست کرده بود که آن رقابت با مقابل دسته پنجشیر بود.
тӯб аз майдон берун мешавад. бо эҳтимоли зиёд дар ҳайати дастаи Хуҷанд тағйирот сурат мегирад. Ҷоҳонгир Эргашев аз майдон берун мешавад. Дар мавқеи ӯ бозигари рақами 99 Игор Вукчевич ба бозӣ ворид мешавад. ҷоҳонгир Эргашев аллакай сухани худро гуфт. Дар ин рақобат ӯ муаллифи гол гардид. ва акнун мебинем ки Вукчевич дар идомаи бозӣ чӣ кор мекунад. дастаи Барқчӣ бошад бозии охири худро ки рӯзи 2 ноябр баргузор шуд мусови ҷамъбаст кард. бозӣ ба муқобили дастаи дигари шаҳри Хуҷанд ба муқобили дастаи Эсхата буд ки он бо натиҷаи 1-1 ҷамъбаст шуд. ва қабл аз он низ дастаи Барқчӣ бозии худро бо Исаравшан 0-0 мусови карда буд. се мусофии пайҳам ба қайд гирифт дастаи Барқчӣ. дастаи шаҳри Эсор дар рақобат ба муқобили дастаи Равшан низ бозии худро мусови ҷамъбаст карда буд. дар он гол 4 гол дастаҳо ба ҳадаф расонидан ки ҳисоб 2-2 ба интиҳо расид. як фурсати дигар барои бозигарони дастаи Хуҷанд метавонист пайдо бишавад. ҳарчанд сурат афзоӣ анҷом дод Алишер Шукуров, вале ба тӯб расида натавонист. дар умум агар ба 5 бозии охири дастаи Барқчӣ назар афканем, дар 5 бозӣ соҳиби 6 имтиёз шудааст дастаи шаҳри Исор. як рақобатро ба муқобили дастаи Истиқлол бо натиҷаи 2-1 мағлуб гардид, яъне бо бохт ҷамъбаст кард. дар як бозии дигар ба муқобили дастаи Вахш ба пирӯзӣ даст ёфт. ёдовар мешавем ки ин аввалин бохти дастаи Вахш дар ин мавсим буд ки дастаи шаҳри Исор палангони водии Вахшро шикаст доданд. хуб, дар се рақобати минбаъда чӣ гуна ки дар боло қайд карданд, рақобат ба муқобили дастаи Равшан, Равшан ва Эсхата бозии хешро мусови ҷамъбаст кард. агар ба 5 рақобати охири дастаи Хуҷанд назар афканем, дастаи Хуҷанд дар 5 рақобат як зарбаи дигар ба самти дарвоза аз ҷониби Алишер Шукуров буд. агар ба 5 рақобати охири дастаи Хуҷанд назар афканем, дар 2 бозӣ ба ғалаба даст ёфтааст, дар 2 рақобат мусови ҷамъбаст кард ва дар як бозии дигар аз дастаи Регард Адаз мағлуб гардид. дастаи Ҳулбургро бо натиҷаи 1-0 шикаст дод, ҳосилотро бо натиҷаи 2-1 мағлуб кард ва бо дастаҳои Паншер ва клуби марказии варзиши Артеш бозии хешро мусови ҷамъбаст кард. дар рақобат ба муқобили дастаи Паншер бозии 2-2 ҷамъбаст гардид ва дар рақобат ба муқобили дастаи клуби марказии варзиши Артеш мо голро надидем. дар нимаи аввали мавсим дар марҳилаи аввали мусобиқа дастаҳо як бор бо ҳам бозӣ карданд. рӯзи 25 март он бозӣ сурат гирифт ва бозӣ бо натиҷаи мусови 1-1 ҷамъбаст шуд. он рақобат дар майдони хонагии дастаи Хуҷанд сурат гирифта буд. қабл аз он дар соли қаблӣ дастаҳо бо ҳам бозӣ карданд ки дар ҳар дуи 2 маротиба бозӣ карда буданд дар соли 2024 ки дар ҳар дуи он дастаи Хуҷанд ба пирӯзӣ даст ёфт. дар бозии аввал бо натиҷаи 1-0 шикаст дод дастаи Бахчиро ва дар бозии дуюм бо натиҷаи 2-0 бар дастаи шаҳри Исор дар майдони хонагии худ ба пирӯзӣ даст ёфт. Асрилҷон Бегимқулов аз аут тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. партовтҳои хеле баланд дорад бозигари рақами 91 дастаи Хуҷанд. партов ба дохили ҷаримагоҳ ва дар рақабати дуюм бозигари дастаи Бахчӣ ин ҳолатро бартараф кард. як зарбаи дигар низ буд аз беруни ҷаримагоҳ аз ҷониби Фахриддин Аҳтамов. Мусо Хаоров ва Фахриддин Аҳтамов дар нимаи аввали рақобат корти зард гирифтанд ҳар ду бозингар ва дар нимаи дуюм то ба дақиқаи 60 рақобат хушбахтона бозигарон бозӣ оромтар нишон дода истоданд ва шумораи қоидавайронкунӣ ҳам хеле кам ба назар мерасад. дар нимаи аввал шумораи қоидавайронкунӣ хеле зиёд ҳам буд ва дастаҳо зуд ба муқобили рақибони худ қоидаи бозиро вайрон мекарданд. тӯб аз аут бояд ба рақобат ворид карда шавад, албатта аз ҷониби бозигарони дастаи Барқчӣ. Мусо Қаҳоров паси ӯ ба қафо ба Меҳрубон Ғафурзода эҳсол ба канори дигари майдон Шаҳриёри Иноятулло.
як бозигари дигаре ки ҳамроҳи Масрур Қиёмиддинов ба рақобат ворид гардид мас Шаҳриёри Иноятулло буд. оне ки таҳти рақами 55 бозӣ мекунад. Партофти навбати ба дохили ҷаримаҳгоҳ, зарба ба самти дарвоза. на он қадар хавфу хатар дошт зарбае ки Рамин Дубе анҷом дод. Азизбек Далиев пас ба Масрури Қиёмиддин. Масрур Қиёмиддинов аниқтараш. Шаҳриёри Иноятулло ирсоли навбатӣ ба дохили ҷаримаҳгоҳ. ва Меҳрон Мадаминов муваффақ намешавад то дар рақабати дуюм тӯбро бигирад, чунки дар ин ҷо хеле хуб Фирдавс Абдусалимов бозӣ кард. зарбаи кунҷӣ ҳам ҳаст ба нафъи бозигарони дастаи Барқчӣ. 4 бар 2 мешавад шумораи зарбаҳои кунҷӣ. таваҷҷӯҳ мекунем ба имконияте ки барои дастаи шаҳри Ҳисор ба вуҷуд омад. инҷо давар бо Давронҷон Эргашев суханҳои худро мегӯяд. партов ба дохили ҷаримаҳгоҳ ва дар рақабати дуюм дифоъгарони дастаи Хуҷанд хубтар ҳунарнамоӣ карда тӯбро берун намуданд. баъд он тӯб ба Куай Готсон рафт. Рамин Дубе имконияти зарбазанӣ пайдо кард, вале на он қадар зарбаи қавиро мо аз ҷониби бозигари рақами 21 дастаи Барқчӣ мушоҳида кардем. ва ҳамакнун тӯб аз назди дарвозаи Никита Жемо дигар бора ба рақобат ворид мешавад. Азизбек Далиев 6 гол дорад. чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, ин бозигар яке аз бозигарони фаъоли дастаи Барқчӣ аст дар ин мавсим ва набояд фаромӯш кард ки ҳамроҳ бо ӯ як бозигари дигари Барқчӣ низ 6 гол дорад ки он Фредрик Асанте ба ҳисоб меравад. Фредрик Асанте айни ҳол дар захира аст ва бо эҳтимоли зиёд дар идомаи рақобат дар сурати зарурат ба амал омадан Алифбек Беромовро ба бозӣ ворид хоҳад кард. албатта агар дар идома бозигарони дастаи Барқчӣ натавонанд ки ҳисобро баробар кунанд. як корти зарди дигар ба Асилҷон Бегимқулов нишон дода мешавад. партов ба дохили ҷаримаҳгоҳ ва тӯб рост ба самти дастони Куай Готсон ҳаракат кард ва дарвозабони дастаи Барқчӣ ба ягон мушкиле онро бо даст дошта гирифт. дар садри рӯйхати беҳтарин нишонзанҳо то ба давраи 20 Димитро Биланок, Квадо Фримпонг, Шеридин Бобоев, Очатунде Олаолу ва Вашон Пол Камолафе қарор доштанд. ин бозигарони номбурда 7 голи доранд дар номи худ ва аз ин хотир дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳо дар зинаи авваланд. бо 6 голе бошад ду бозигари дастаи Барқчӣ Азизбек Далиев ва Фредрик Асанте ҳастанд. Абдухалил Боронов, Патрик Рудолф, Нуриддин Ҳамроқулов ва Сунатло Исмоилов низ дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳо ҳастанд, албатта бо 6 голие ки доранд. Далиев дар ин бозӣ имконияти хуб дорад то шумораи голҳои худро ба 7 расонад, вале мо аз ҷониби ӯ то ба ҳол ягон зарбаи рост ба ҷониби дарвозаро надидем. ҳарчанд зарбаҳо буданд аз ҷониби бозигарони дастаи Барқчӣ, вале бозигарони дигар онҳоро анҷом доданд. тӯбро дар назди пои хеш хеле хуб нигоҳ дошт Шаҳриёри Иноятулло ва маълум мешавад ки мас бозигари рақами 55 дастаи Барқчӣ қоидаи бозиро вайрон кардааст. санаи такрорро таваҷҷӯҳ мекунем. бале Игор Вукчевич аз пои ҳафти инҷо чӣ ишора мешавад? бояд бозигарони дастаи Барқчӣ тӯбро ба бозӣ ворид намоянд. Диловари Ҷамшедзода пас ба канори рости майдон
Қамариддин Ғафурзода. ҳуҷум идома меёбад. Пас ба дохили ҷаримагоҳ варчанд Рамин Дубе ҷайш анҷом дод, вале муваффақ нашуд. Як имконияти дигар барои бозигарони дастаи Барқчӣ буд, вале аз ин фурсат низ истифода нашуд. Бозигарони дастаи Барқчӣ талаб мекунанд ки дар дохили ҷаримагоҳ қоидаи бозӣ ба муқобили Меҳрон Мадаминов вайрон гардидааст. биёед такрори ҳамин ҳолатро таваҷҷӯҳ мекунем. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ буд. Рамин Дубе ба тӯб нарасид. Азизбек Далиев тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ ирсол кард. инҷо ишора мешавад ки маҳз капитани дастаи Хуҷанд Давронҷон Эргашев ба муқобили Меҳрон Мадаминов қоидаи бозиро вайрон кардааст. вале мо ба ҳар ҳол қарори ниҳоии доварро мунтазир мешавем ва маълум мешавад ки ягон хел қоида вайронкунӣ набуд. Наврӯз Воҳидов иҷоза медиҳад ки бозӣ идома дода шавад, албатта аз назди дарвозаи Никита Жеймо. Масрур Қиёмиддинов пойбозиҳои ӯ мехост тӯбро ирсол кунад ба хатти ним ҳимоя, вале муваффақ нашуд ва тӯб аз Алишер Шукуров аз майдон берун мешавад. Шаҳриёри Иноятуллоҳ аз авт тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. Пас ба Далиев ирсол ба маркази майдон. дар канори рости майдон яке аз ҳамлаварони ин даста холӣ аст ва тӯб маҳз ба ӯ ирсол карда шуд. сухан дар мавриди Меҳрон Мадаминов меравад. акнун аз ин ба баъд бозигарони дастаи Хуҷанд кӯшиш мекунанд ҳисоби бозиро нигоҳ доранд ва бо эҳтиёт ба ҳамла раванд. Шаҳриёри Иноятуллоҳ ба маркази майдон ҳаракат кард, вале Григорий Минасян тӯбро гирифт. аз Минасян бошад бозигари дигари Барқчӣ. Диловари Ҷамшедзода тӯбро мегирад. як имконияти дигар барои бозигарони дастаи Барқчӣ ба вуҷуд меояд. зарба ба самти дарвоза, вале тӯб каме паҳлӯтар аз дарвоза ҳаракат кард. ҷовидон Хушвақтов имконияти зарбазанӣ пайдо кард. як ирсоли хеле хубро ба самти бозигари рақами 8 дастаи Барқчӣ анҷом доданд ва маҳз Меҳрон Мадаминов буд ки тӯбро ба ҷовидон Хушвақтов равон кард. ҳарчанд зарбаи хуб анҷом дод бозигари хатти ним ҳимоя дастаи Барқчӣ, вале тӯб аз паҳлӯи дарвоза ҳаракат карда аз майдон берун гардид. як имконияти дигар барои бозигарони дастаи Хуҷанд метавонад ба миён ояд. Григорий Минасян пас ба Алишер Шукуров, ирсоли Шукуров ба дохили ҷаримагоҳ ва бозигарони дастаи Барқчӣ ва махсусан Муҳаммад Камол ин ҳолатро бартараф кард. акнун Азизбек Далиевро таваҷҷӯҳ мекунем, ба ҳуҷум меравад пас ба дохили ҷаримагоҳ ва тӯб рост ба самти дастони Никита Жеймо ҳаракат кард. зуд тӯбро аз даст дода истодаанд бозигарони дастаи Барқчӣ ва ягона камбудии онҳо дар ин рақобат маҳз ҳамин чиз аст ки зиёдтар ба сарусемагироҳ медиҳанд ва як камбуди дигар дар он аст ки онҳо наметавонанд ҳуҷумро то ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонанд. яъне ягон бозигаре нест ки дар дохили ҷаримагоҳ ба самти дарвоза зарбаи рост занад. як зарбаи дигар аз ҷониби Рамин Дубе. вале тӯб рост ба самти дастони дарвозабон ҳаракат кард. Игор Вукчевич кӯшиш кард то тӯбро бегирад, вале муваффақ нагардид. тӯб дар идораи бозигарони дастаи Барқчӣ боқӣ мемонад. Масрур Қиёмиддинов бо тӯб ҳаракат карда истодааст. пас ба Азизбек Далиев, ирсол ба самти Шаҳриёри Иноятуллоҳ. Шаҳриёри Иноятуллоҳ кӯшиш кард, вале тӯбро аз бозигари дастаи Хуҷанд гирифта натавонист.
شماره زیاد بازیگران دسته خوجند با هجوم روند. علیشیر شکورов توپ رو قبول میکند. ادامه هجوم دسته خوجند رو توجه میکنه ولی موفق نشد. میخواست با یک اصول خیلی زیبا از بازیگر دسته برچی گذرد علیشیر شکورov ولی موفق نگردید. اکنون عزیزبک دلیف حرکت میکند با توپ. امکانیت ادامه دادن هجوم با احتمال زیاد نبود و از این خاطر توپ رو به جاویدان خوشبختov برگردانید. پس به سمت مهران مدامینov و با این ترتیب ادامه دادن هجوم برای بازیگران دسته برچی مشکل هم شود چون که بازیگران دسته خوجند پورا با موقع خود بازگشتند. مسرور قیام‌الدینов پس با کنار دیگر میدان مهربان غفارزاده ایسال با سمت دلوور جمشیدزاده مسرور قیام‌الدینов پس با کنار چپ خط حمله با عزیزبک دلیف بود. گریگوری میناسیان نیز با خطا راه داد. مهربان غفارزاده پس با کنار راستی میدان از همان موقع هجوم را میخواهند ادامه دهند بازیگران دسته برقچی. مهران مدامینov پس با داخل جریمه‌گاه ادامه هجوم را توجه میکنیم. موسی قهورov با تو برکت کرده است. گزارش خیلی خوب انجام داد. پس را منتظر میشویم. ارسال به داخل جریمه‌گاه عزیزبک دلیف ضربه به سمت دروازه ولی باز هم توپ از بالای دروازه از میدان بیرون میشود. اشاره میشود که توپ با رسش به بازیگر دسته خوجند مرز میدان رو عبور کرد و ضربه کنجی هم هست. گزارش خیلی زیبای بازیگر دسته برقچی یک مرتبه دیگر با ما شما نشان داده میشود. موسی قهورov راهنمای خوب انفرادی خود را نشان داد و ضربه که عزیزبک دلیف زد توپ با رسش به بازیگر دسته خوجند از میدان بیرون شد. امکانیت نوبت اشاره میکنند بازیگران دسته برقچی که ضربه کنجی است. بله در حقیقت هم ضربه کنجی است. تو باید از کنار راستی میدان با بازی وارد کرده شود. جاویدان خوشوقتov تصمیم میگیرد تا این ضربه رو انجام دهد. در عموم 8 دفعه دسته ضربه کنجی کار کردن. 6 بر 2 از شماره ضربه کنجی. از روی این امور بازیگران دسته برقچی برتری زیاد دارند. سرمربی دسته خوجند در نیمه دوم رقابت ولو همگی یک تغییرات وارد کرد. در نیمه اول یادآور میشویم که داده شریپوف یکی از حمله‌وران خوب دسته خوجند بنابر سبب که آسیب گرفت از میدان بیرون شد. در موقع شهباز نوریدینov بازی رو ادامه داد. انتها ادامه داده شده است و یک تغییرات دیگر در نیمه دوم الکساندر کریستینن با عمل آورد که گرووکچویچ رو با بازی وارد کرد. او مؤلف گل جهانگیر ارگاشف را عوض کرد. 15 دقیقه دیگر تا به انجام وقت اساسی رقابت باقی مانده است. 15 دقیقه دیگر برای بازیگران دسته برقچی تا در این رقابت بازی را از باغ نجات دهند هرچند امکانیت دارند. عزیزبک دلیف پس با کنار چپ میدان با شهریار عنایت‌الله بود ولی شهریار توپ را از دست داد. مسرور قیام‌الدینov پس با قفو کمال محمد ایسال با مرکز ولی از جاویدان خوشوقتov توپ را گرفتند. علیشیر شکورov با دست بازی کرد بازیگر دسته برقچی. بله قاعده بازی هم ویران میشود. علیشیر شکورov اگر به حمله برود بازیگر خیلی خطرناک است و ما از همین چیز را بازیگران دسته برقچی با خوبی میدانند. بازیگر رقم 9 دسته خوجند از میدان بیرون میشود. بویجان سنگین بویف 3 نفر از بازیگران هیئت ذخیره دسته خوجند با میدان وارد خواهند شد. خورشید تیمور جورایف همراه با بیژن نشانبایزاده اینچنین بازیگر رقم 23 فیروز قرایف نیز آماده است که با رقابت وارد شود. الکی خورشید تیمور جورایف در میدان است.
фирӯз қараев низ ба бозӣ ворид мешавад. бале, нишонбои зода Григорий Минасянро иваз кард. бозигари рақами 9 низ аз майдон гирифта шудааст. Бояҷон Сангинбоев идомаи ҳуҷуми дастаи Хуҷандро таваҷҷӯҳ мекунем. Шаҳбоз Нуриддинов, Григорий Минасян ва Боҳир Сангинбоев аз майдон гирифта шуданд. дар мавқеи онҳо Бежан Нишонбоизода, Фирӯз Қараев ва Хуршед Тимуршураев ба рақобат ворид гардиданд. Бежан Нишонбоизода пас ба канори рости майдон бо Алишер Шукуров зарба мезанад. кӯшиш карда истодааст аслан бозигари рақами 94 дастаи Хуҷанд, вале зарбаи рост ба ҷониби дарвозаро мо аз ҷониби ӯ надидем. Диловари Ҷамшедзода бо корти зард ҷазо дода шуд. Бозигари дастаи Барқчӣ туб аз аут бояд ба бозӣ ворид карда шавад. Фирӯз Қараев онро ба рақобат ворид мекунад. Александр Кресенин ҳамаи тағйироти эҳтимолиро анҷом дод. дар ҳайати дастааш 5 тағйирот ворид кард. 4 тағйирот дар нимаи дуюм ва 1 тағйирот дар нимаи аввали бозӣ. Камол Муҳаммад бо ту баракат карда истодааст. Пас ба канори рости майдон ба Шаҳриёри Иноятулло буд. корти зард ба Ҷаҳонгир Эргашев. ҳарчанд аз майдон берун шудааст, вале кӯшиш мекунад ба рафти рақобат таъсир гузорад. хатти ҳамлаи дастаи Хуҷанд дар ин мавсим 23 гол ба ҳадаф расонид, чӣ гуна ки дар боло қайд кардем. Вале хатти дифои заиф дошт дастаи Хуҷанд дар ин мавсим. 23 гол ба ҳадаф расонид, 25 гол ба дарвозаи хеш сар дод. беҳтарин хатҳои ҳамла дар мавсими кунунӣ хатти ҳамлаи дастаи клуби марказии варзиши артиш ба шумор меравад. яке аз бозигарони дастаи Хуҷанд дар замин хоб аст. довар ҳам аст ба ҳамин хотир рафти бозиро идома надод. Фахриддин Аҳтамов осеб мегирад дар рақобати инфиродӣ бо Меҳрон Мадаминов. ӯро аз пой афтонид. акнун ба пой мехезад бозигари дастаи Хуҷанд ва бозиро идома дода метавонад. хатти ҳамлаи дастаи Барқчӣ бошад. 22 гол задааст. як зарбаи дигар ба самти дарвоза. хеле зуд ба ҳуҷум омаданд бозигарони дастаи Хуҷанд ва Фирдавс Абдусалимов зарба мезанад ба самти дарвоза. вале туб аз паҳлӯи дарвоза ҳаракат карда аз майдон берун гардид. хатти дифои дастаи Барқчӣ бошад 19 гол ба дарвозаи худ сар дод. ва агар ин бозиро низ ҳисоб кунем, ин 20-умин гол аст ки дифоъгарон иҷоза медиҳанд рақибон ба дарвозаи онҳо гол зананд. боз як бозигари дигари дастаи Барқчӣ дар наздики ҷаримагоҳ аз пой афтонида мешавад. як имконияти хуби дигар барои дастаи Шаҳри Ҳисор ба вуҷуд омад.
ва ҳоло ки имконият ҳаст бояд онро истифода кард. ки ин ҳолатро иҷро мекунад? бозигари рақами 55 дар назди тӯп аст. шаҳриёри Иноятулло ҳамроҳ бо Ҷовидон Хушвақтов. Ҷовидон Хушвақтов ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳ Даврон Эргашев инро бармегардонад ва тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ бошад Алишер Шукуров берун мекунад. мавҷи нави ҳуҷуми дастаи Балхчӣ. хеле кӯшиш карда истодаанд бозигарони дастаи Балхчӣ то ҳисобро баробар кунанд, вале чӣ гуна ки дар боло ҳам қайд кардем, ҳамон анҷомдиҳии ҳамла ба бозигарони дастаи Балхчӣ нарасида истодааст. як бозигари дигари дастаи Хуҷанд дар замин хоб аст ва ҳоло довар ба ӯ таваҷҷӯҳе намекунад. Масрур Қиёмиддинов бо тӯб ҳаракат карда истодааст. пас ба қафо диловари Ҷамшедзода аз пои ҳафтед Муҳаммад Камол, вале бозӣ ҳанӯз идома дорад. ирсол ба канори чапи майдон. ана акнун таваҷҷӯҳ ба бозигаре дар замин хоб буда анҷом дода мешавад. бозигари рақами 8 дастаи Балхчӣ аз майдон берун гардид. Ҷовидон Хушвақтов ва дар мавқеи ӯ акнун Фредрик Асанте ба бозӣ ворид мешавад. Фредрик Асанте ҳам 6 гол дорад, яъне шумораи голҳои ӯ бо Азизбек Далиев баробар аст. ва акнун мушоҳида мекунем ки дар идома ин ду беҳтарин нишонзани дастаи Балхчӣ чӣ кор мекунанд. Алишер Шукуров буд ки осеб гирифт ва ҳоло ҳам аз замин барнахеста аст нимҳиматгари дастаи Хуҷанд. табиб ҳам ба кӯмаки ӯ мешитобад. охирин бохта ки дастаи Балхчӣ ба қайд гирифта буд дар рақобат ба муқобили дастаи Регар Тадаст буд. на маъзарат мехоҳем, ба муқобили дастаи Истиқлол будааст. он бозе нез дар варзишгоҳи хонагии дастаи Балхчӣ сурат нагирифта буд. рақобат дар варзишгоҳи Талко Арена баргузор шуд дар майдони хонагии дастаи Регар Тадаст. Истиқлол бозии хонагии худро маҳз дар ҳамон варзишгоҳ доир кард бо дастаи Балхчӣ. ҳарчанд дар он рақобат бозигарони дастаи Балхчӣ дар нимаи аввал ба задани гол даст ёфтанд, маҳз Фредрик Асанте буд ки ҳисобро боз кард, вале ҳамон бартариро бозигарони дастаи Балхчӣ нигоҳ дошта натавонистанд. ҳатто фурсат доштанд ки бо натиҷаи мусовӣ бозиро ҷамъбаст кунанд, вале дар идома боз як голи дигар ба дарвозаи хиш сар доданд ва аз дастаи Истиқлол шикаст хӯрданд. Алишер Шукуров корти зард мегирад ва довар иҷоза медиҳад ки бозӣ идома дода шавад. таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳуҷуми дастаи Хуҷанд. ирсол ба канори рости майдон ба самти Хуршед Тимур Ҷураев, вале тӯб то ба бозигари рақами 10 дастаи Хуҷанд омада нарасид. охирин ғалабаи дастаи Хуҷанд бошад дар рақобат ба муқобили дастаи Ҳосилот ба қайд гирифта шуда буд. бозӣ рӯзи 17 октябр сурат гирифта буд. Масрур Қиёмиддинов дар аввал ба вусат гузоштанд ва маҷбур шуд ки қоидаи бозиро ҳам вайрон кунад, яъне бо даст бозӣ кард. бозигари рақами 31 дастаи Балхчӣ. ирсол ба самти Фредрик Асанте буд. тӯб то ба ӯ рафта нарасид. тӯб дар идораи бозигарони дастаи Хуҷанд аст. Хуршед Тимур Ҷураев пас ба канори рости майдон. имконияти идома додани ҳуҷум ҳаст. ирсол ба самти Алишер Шукуров. Шукуров бошад бозигари рақами 44 дастаи Балхчӣ. диловари Ҷамшедзодаро гузашта натавонист. як имконияти дигар барои Игор Вукчевич буд.
یادآور کنجی نیز байрақчаи худро баланд кард бо эҳтимоли зиёд бозигари рақами 99 дастаи хуҷанд дар ҳолати офсайд ҳам буд. Агар гол мезад, голи ӯро ба инобат намегирифтанд. Игор Вукчевич кӯшиш кард, вале аз бозигарони дастаи Барқчӣ тӯбро гирифта натавонист. Масрур Хиёмиддинов пас ба Фредрик Асанте. Асанте бо тӯб бозӣ карда истодааст. Пас ба Қафо, ба Шаҳриёри Иноятулло аз канори рости майдон. Боз ба маркази майдон тӯбро оварданд бозигарони дастаи Барқчӣ. Аз канори чап ҳуҷумро идома медиҳанд. Азизбек Далиев пас ба Шаҳриёри Иноятулло. Тӯбро бозигарони дастаи Хуҷанд. Алишер Шукуров. Паси хеле баланд ба самти Игор Вукчевич. Вукчевич тавонист тӯбро бигирад. Имконият барои бозигарони дастаи Хуҷанд ҳаст. Вале бубинед ки Вукчевич тӯбро аз даст дод ва бо як поғеҷи зебои дигар онро гирифт. Як зарбаи мустаҳками дигар аз ҷониби Алишер Шукуров. аслан кӯшиш карда истоданд бозигарони дастаи Барқчӣ, вале ҳуҷуми хавфноки онҳо камтар ба мушоҳида мерасад. Евгений Терзи каме осеб мегирад, ба муқобили ӯ қоидаи бозӣ вайрон гардид. вале бо пой ба сари ин бозингар задааст Масрур Қиёмиддинов. Давронҷон Эргашев аз вазъияти стандартӣ аз зарбаи ҷаримавӣ тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. Ирсол ба хати ҳамла ба Алишер Шукуров буд. тӯб ба Шукуров рафта нарасид. Фредрик Асанте аз канори рост имконияти идома додани ҳуҷум буд, вале Асанте пайхаст накард ки Меҳрон Мадаминов ба ҳуҷум пайваст шуда истодааст. Масрур Қиёмиддинов дар нимаи аввали мавсим дар ҳайати дастаи Ҳулбук ҳунарнамоӣ мекард дар равзанаи гузариши трансфери ба дастаи Барқчӣ омад ва ҳоло дар ҳайати дастаи Шаҳри Ҳисор ҳунарнамоӣ карда истодааст. Фирдавс Абдусалимов пас ба самти Алишер Шукуров, вале ҳисориҳо тӯбро соҳиб шуданд. دقیقه 89 رقابت جریان دارد. حساب هنوز هم 0-1 است. البته مؤلف گل از میدان گرفته شد. گل هنوز در دقیقه اول نیمه یکم به هدف رسانیده شد. و تا به حال ما دیگر گل رو ندیدیم از جانب هر دو تیم. بازیگران دسته خوجند برای نگاه داشتن حساب بازی کرده ایستادند. بازیگران دسته برقچی باشد میخواهند این رقابت رو مساوی جمع بست کنند. مسرور قیام‌الدینов дигар бора ба Қиёмиддинов тӯб баргардонида мешавад. пас ба Диловари Ҷамшедзода, ирсол ба Меҳрубон Ғаффорзода, паси баланд ба самти Меҳрон Мадаминов буд. тӯб то ба рафта нарасид. акнун ҳуҷуми дастаи Хуҷандро таваҷҷӯҳ мекунем. ирсоли хеле баланд ба Алишер Шукуров. Шукуров тӯбро аз даст дод. тӯб дар идораи бозигарони дастаи Барқчӣ ва Фредрик Асанте дар ҳолати офсайд будааст. Асанте дар нимаи дуюм ба бозӣ ворид гардид, вале бо баромаданаш ӯ натавонист хати ҳамлаи дастаи Барқчиро беҳтар кунад. тӯбрабои бозигарони дастаи Барқчӣ, Фредрик Асанте, Шаҳриёри Иноятулло, пас ба Қафо, Диловари Ҷамшедзода, сол ба марказ Меҳрубон Ғаффорзода, пас ба канори рости майдон ба мавқеъе ки дар он ҷо Мусфо Қаҳоров бозӣ карда истодааст. Меҳрубон Ғаффорзода, ирсоли хеле баланд ба Фредрик Асанте. Асанте натавонист ҳуҷумро идома диҳад. Масрур Қиёмиддинов
پس با محمد کمال یک ضربه دیگر. ضربه توکلی هم بود از جانب بازیگر رقم 6 دسته برقچی، چون که از این موقع با احتمال زیاد این بازیگر گل زده نمیتوانست. ضربه که انجام داد توپ خیلی بلند است، روز حرکت کرده از میدان از بیرون گردید. نوروز واحدوف با وقت اساسی بازی 6 دقیقه اضافه میکنند. دقیقه کم هم نیستند. 5 دقیقه دیگر باقی ماند و مثلا 5 دقیقه دیگر امکانیت دارند بازیگران دسته برقچی تو این بازی رو از باخت نجات دهند. خوشه تیمور جورایف پس با خط حمله علیه سوری توپ را صاحب گردیدند و از میدان هم بیرون میشود. فردریک اسانته کوشش کرد تا توپ را در اداره خود نگاه دارد ولی موفق نشد. شهریاری عنایت الله از اوت توپ را با بازی وارد کرد. بازم شهریاری عنایت الله ارسال با خط حمله رامین دوبی. یک بار دو مرتبه با مقابل بازیگران دسته برقچی قاعده بازی ویران میشود. در اول محمد کمال رو قریب بود که از پای میافتانیدند و بعدا ببینید که کاپیتان دسته هم عزیزبک دلیف در زمین خوب است. داور با خورشید تیمور جورایف کارت زرد میدهد. قریب بود که با حمله‌ور دسته برقچی آسیب جدی هم میرساند. مسرور قیام‌الدینوف از وضعیت استاندارد توپ را با بازی وارد کرد. خورشید تیمور جورایف پس با خط حمله با ایگور ووکچویچ بود تا با ووکچویچ توپ حرکت نکرد. یک فرصت دیگر برای بازیگران دسته برقچی به وجود میآید. مسرور قیام‌الدینوف پس با شهریاری عنایت الله که توپ با او رفته نرسید. توپ در اداره بازیگران دسته برقچی باقی میماند. محمد کمال پس به شهریاری عنایت الله. محمد کمال توپ را دیگر برا میگیرد. با نوفهمی را میدهند بازیگران. بازیگر دسته خوجند مخصوصا فیروز قرایف اشاره میکند که با پای بازی کرده است. بازیگر دسته برقچی و با پای او را زده است. به هر حال ما صحنه تکرار رو توجه میکنیم. ما از فیروز قرایف به زمین افتید و ما از همون خود بازیگر اشاره میکنند که محمد کمال مشاهده کرد که او توپ را میزند و از این خاطر برقصد او را از پای افتاند. یک فرصت دیگر برای بازیگران دسته برقچی به وجود میآید. باز هم اینجا اشاره می شود که فردریک اسانته در افساید بود. این الکی دومین امکانیت دومین فرصت است که فردریک اسانته تشکیل میکند و در هر دو حالت نیست بازیگر رقم 11 دسته برقچی در حالت افساید قرار میگیرد. ادامه هجوم دسته برقچی را توجه میکنیم. پس با شهریاری عنایت الله باز هم علیشه شکوروف از داخل جریمه توپ را بیرون میکند. یک ضربه دیگر از جانب عزیزبک دلیف و توپ از میدان بیرون گردید. دقیقه آخر اضافه کرده داور جریان دارد و توپ را باید نیکیتا ژیمو با بازی وارد نماید. کارت زرد با کی؟ با نیکیتا ژیمو. برای چی؟ برای آنکه توپ را زودتر با بازی وارد نمیکند. البته گرفتن وقت هم با منفعت دسته خوجند است.
дарвозабонеро ба хубӣ дарк мекунад ва аз ин хотир вақтро кашола медиҳад. алишер шукуров пас ба қафо. шукуров аз поя афтед, вале қоидаи бозӣ вайрон нагардидааст. имконияти навбати Игор Вукчевич. евгений Терзи зарба мезанад ва тӯб аз майдон берун шуд. сунӯ охири вақти илова карда ҷараён дорад ва ба ин тартиб дӯстони азиз садои ҳуштаки Наврӯз Воҳидов баланд мешавад. рақобати даври 22-уми лигаи олӣ миёни дастаҳои барқчи шаҳри Ҳисор ва Хуҷанди шаҳри Хуҷанд бо натиҷаи 0-1 ба нафи уқобони шаҳри Хуҷанд ҷамъбаст гардид. дар оғози бозӣ бозигари рақами 62 дастаи Хуҷанд Ҷаҳонгир Эргашев тавонист ҳисобро боз намояд. дар идома мо дигар шоҳиди гол нашудем ва ба ин тартиб бозиро дастаҳо бо ҳамин ҳисоб ҷамъбаст карданд. дастаи Хуҷанд ғалабаи навбатии хешро ба даст овард. мухлисони ин дастаро мо табрик мекунем ки мавсими навбатиро онҳо бо ғалаба ба интиҳо расониданд. дар ҳамин ҷо дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе мо гузориши мустақими хешро ба интиҳо мерасонем. бозиро бо шумо Фирдавс Азимзода будам ки тамошо кардам. боқӣ дӯстдори футбол бимонед ва ҳамеша барномаҳои ҷолибу дидании телевизионҳои варзиши футболро пайгирӣ кунед. хайр.